Iya ro magi nalli passari tawe magi nalli passero sitongan ro passaring nalli dia na pakai masering dia na pakai di hikmah itu nasuruh taruh ke pintu na pangulo yase dia na pakai masering karena gattum yo ko sampi na pintu tapi ya ko wanni nagiling na pondrawe anu na pondra sa igemma na o passari di na pondra sa anu na didina na pondrawe tu pak banna magai menurut penjelasan aku rumah kada iya ko angkat atau pasandre itu pasarnya dia nak naik paramak takut boleh aku angkat pangan memendre nape na puja ada na pesa dini takut hilang nah iya tu nala simak tu tapi yang dibeli pada mia tu pak baik tapi iya ko kanana na subuh kalimpau iya na ropat tapi tali 10 Muharram tabampah baca kalau surat dinas bisa juga ya kursi mubak ya tu pak angkat tu jingin na tongko ya tu nana ena den lemita lena subui